tan rungot mentah kiba pit lah komplit tapi kini ki komplit yang peni fi perlok rawan jadi kiba bahek he jadi kiba coach dah kelat kan dah ratilan tengin le shaw sok khar pati na jrong kumba PUI ini khar kilong kiba bahek dah tuh dah pakai ni rubah bah sini lah tu cah dengan kan mau kan perlok rawan tapi kuai umbit banyak sajing bam tan kedok kamdat cuk tekan ni kedok berapa kilo ngentep nomor kirawan kila duna ngentep tak berapa kilo dah mix per komplit komplit bah khar bah basdung baik, nah bentar perlu kawan. Tong, ini kan.